U školskoj godini 2019-2020. Varaždinska županija imala je 12 državnih prvaka, a u prošloj školskoj godini njih 14. Među njima je i Sebastijan Tukač, sada već bivši učenik elektrostrojarske škole, koji je 2 godine zaredom osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju iz matematike. Prvo mjesto na državnom natjecanju ponaprije omogućuje mi dalje lakši put. Znači, dobio sam preko toga izravni upis na fakultet, a sada ovo priznanje od županije stvarno je velika čast i poticaj za dalje. Znači, neko vidi, prepoznaje vrijednost u tome što radi. Županija je ove mlade i uspješne ljude nagradila priznanjima i prigodnim poklonima. Pa puno mi znači i zahvalna sam za to da se prizna malo i kako često danas možda se puno više priznaje sport, da se sad malo i znanje pokaže da i to isto nešto vrijedi. Lorena Škvarić, učenica srednje škole Arboretum Opeka u Marčanu, osvojila je zlatnu medalju na državnom natjecanju u disciplini cvjećarstvo i njoj je nagrada poticaj. Pa puno mi znači u daljem životu, a možda bude i nešto više od svojeg obrta. Iako su učenici rezultate postigli zahvaljujući svom upornom radu, velik dio zasluga pripada mentorima. Pa evo, meni je drago da smo dobili priznanje na nivou županije iz razloga jer to daje nastavniku poticaj i zapravo daje motivaciju nekim drugima možda koji su trenutno uspavani ili jednostavno nisu stigli dati svoj potencijal. Naravno, tu treba istaknuti centar izvrsnosti koji zapravo radi dodatno sa učenicima, tako da i mi mentori u školi i mentori u centru izvrsnosti onda na kraju možemo dati maksimum, a učenici postignuti ono što zapravo vole, to su vrhunske rezultate. Lea Lesar-Dolenc, mentorica Elej Težak, učenici osnovne škole Vidovec, državnoj prvakinji iz njemačkog jezika, zajedno su uložile puno truda. Dijete cijeni, to je ono što je najbitnije. Dijete i konkretno recimo roditelji isto tako kad ulažete svoje slobodno vrijeme, jer je to stvarno i puno slobodnog vremena, ali je jako puno i samostalni rad djeteta. Dok je dijete motivirano, ono puno je samostalno radi doma, pa onda ne može niti uspjeh izostati. Dodjelom priznanja uoči Dana županije i Varaždinska županija pokazala je da cijeni znanje i uložen trud. Varaždinska županija i dalje u svom fokusu ima upravo obrazovanje. I upravo zato ste vi danas ovdje s nama. Da vam jednom na jedan prigodan način veliko hvala. Od srca čestitam i vama i vašim mentorima na ovim sjajnim postignućima. Čestitam vam na upornosti jer zbog epidemije koronavirusa nije se znalo da li će biti uopće moguće održati sva ta takmičenja, ali vi ste bez obzira na to bili uporni i u tome ste uspjeli. I to treba dodatno vrednovati i percipirati. U prošloj školskoj godini učenici iz Varaždinske županije osvojili su i 14 drugih mjesta te 10 trećih. O širokoj bazi uspješnih govori podatak da je na županijskoj razini natjecanja, ne računajući ona sportska, sudjelovalo 1675 učenika.